nyan mak dia kan membah mak dapat cing ulama naudzubillah min dalik. Bahkan makna kata-kata ulama gelembih dah makna dia cehnya mak. Kata-kata nadam wasan kung kali medang gelembih dah makna dia ceh. Nah dengan menadam wasan kali keun babu boleh nyak Daud god payangiku gelengku payang mata difa jauh dipiuh ke kampung Jawa. Kampung Jawa kabeh tudung jak bela bakong ke kerja penhalai jadeh lintu gue malam berosa pakan kawai hikah lintu darah baru kamu tuka ija dak mutuka roh ngurajeh lebih tanya orang kaya nyak Daud nyan mata mudreh lambu wajeh nada mabu asan kurung kali gekeun ba abu bre geun tan mana musabah ni muda je kalau belah maknanya bude gubernur kalau pula belhedro tu idang gubernur je nyan makna kalau pula geun tan mana dia dah apa-apa mereka pun pandai nadam ulama Aceh Abu Hasan kurung kali itu nak berkata nyak Daud dah perintah li kata Pak Si Mansur raju dah kata dia minta mu lah negara Aceh 58 km dah belah pesawat leh apa rut taboh tinggal dua pesawatnya tajak bantu Jawa lumbuh nan pesawatnya good penyangiku nyan nan pesawat gelengku payang mata di kerok hata Aceh ni gelengku payang mata pada langkrong pihak tak belau bah mana di tengah kerong pihak tak belau subang bak penuh pihak tak belau dah belau dua buah gugur beku tiap bantu Jawa pesawat ni yang gelengku payang mata di kerok hata Aceh ni gelengku payang mata di fa jauh di piuh di kampung Jawa pesawat hanya kampung Jawa piuh di fa jauh di piuh kampung Jawa pesawat gak bantu Pulau Jawa. Kampung Jawa kabeh tutup kamirah Pulau Jawa dibantu di bangsa Aceh bendera kembali merdeka bak Belanda mirah Pulau Jawa jak belau bakong ke gereja gebedah Abu Hasan kurung kali gebedah Abu Yang Muda Wali gebedah Soekarno gebedah Abu Bre gejak laki Pak Soekarno tak pedang Republik Indonesia bah kena bak nang Aceh hanjit gebri Soekarno mak tedang Republik kena Aceh kenanya nang Aceh pulau hanjit gebri jak belau bakong ke gereja kehanale jadeh ya Daud lintu gue malam berosa makna lintu gue malam berosa Abu Bre dipecat Pak Gubernur Militer Aceh dapanuli wa kena Aceh sabah kena Abu Bre dapanuli Medan wa kena Aceh Gubernur Abu Bre lintu gue malam berosa Abu Bre hanale jabatan dipecat Pak Gubernur lintu gue malam berosa pakan kawai kah lintu darah baru kamu dukai ya Daud Nadat Rija darah baru Aceh pakan kawai kalin tu darah baru kamu dukai ijanya Daud dan bendera bintang bulan ke bendera lain hanya ija darah baru Aceh bintang bulan jak di batel abang di bapun bintang bulan hanjir berduka sabah bintang hanjir kata mah sabah bintang hanjir pada yang ija darah baru Aceh dak muduka roh ngurung Aceh nya Daud lebih tanya orang kaya nyen ada mak puasan kunggali lebih dak mana duk na bangai tu ki ban ta ji ulama Aceh kaya tak